الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم زاري أدر عليك عند فايدان لما يتنمكر علن أستوس فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين أستوس أنت ما أستوس አማኞችን ይጠቅማል ነው نعم ይህ ፋይዳ ሐቂቀተን አብዛኞቻችን የዘነጋነው ነው አብዛኞቻችን ደግሞ እንጠቀመዋለን ነገር ግን ያለው ምንዳ ይህን አክል መሆኑን የምናውቅ እጅግ በጣም ጥቂቶቻችን ነን ማለት ነው የምንል ካለን እንድንጨምር እንድናበዛው ነው የማንል ካለን ደግሞ ዛሬውኑ ጀምረን ይህንን ነገር ወደ ወንድማችን ወደ እህታችን ወዳገኘነው ሰው ማለት ነው ይህንን ነገር እንድናበዛው ነው ሐቂቀተን ያለው ፋይዳ ይሄ እኔ በተቀስኩት ብቻ የሚበቃ አይደለም ማለት ነው ምንድነው هل تعلم ما معنى كلمة جزاك الله خير ታውቃለህ እንዴ ማዕና ትርጉሟ ፋይዳዋ ጥቅሟ ከሊማ ንግግር جزاك الله خير አላህ ይመንዳህ ማለት አላህ ጀዛን ምንዳን ይክፈልህ ማለት ምንን ያካትታል لا إله إلا الله تملكتوا هذه الكلمة فائدة جزاك الله خيرا إنها أبزو حقيقة كلمة خير تدل ما هو طيب عند الله تعالى نقروا يميع ملكتنا الله زند يالا ملكا من نقر اندي قتمه مالتنا እስኪ ከነሱ ውስጥ አንድ 5-6 ፋይዳዎችን ነይ جزاك الله خيرا ስትል بأن يمن عليك بالجنة አንድን ሰው جزاك الله خير ስትለው ምንድነው ቀስደ አላህ በአንተ ላይ ጀነትን ይዋልልህ የሙን ይስጥህ እንደማለት ወሩእየቱ وجه الكريم አላህንም እንድታየው ይወፍቀህ ማለት ነው نعم ከኒዕማዎች ሁሉ ትልቅ ኒዕማ አላህ ማየት ነው ተመልከቱ هذه الكلمة جزاك الله خير ስትለው بأن يمن عليك بالجنة አላህ በጀነት ያጣቅመህ ይተለዋለህ ማለት አላህንም ለማየት ይወፍቀህ እያልከው ነው እያልሽው ነው ማለት ነው ተመልከቱ هذه الفائدة جزاك الله خير ስትል አሁንም بأن يزحزحك عن النار مثوبة للكافرين نعم አሁንም ወደ ወንድምህ ወደ እህትህ መልካም ወደ ዋለልህ ማንኛውም አካል جزاك الله خير ስትል بأن يزحزحك الله ነጃ ያውጣህ እያልከው ነው عن النار ከእሳት ማለት مثوبة للكافرين ለነዛ ለካህዲዎች የተዘጋጀችው ማለት ተመልከት هذه الفائدة جزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا ስትል بأن يهديك إلى صراط مستقيم يالكنو مالت تملكتوا هذه الفائدة أونم جزاك الله خير ستل من دنو الله ودكت تنيو من قد يمرح صناتنا يسطه يالكونو مالت ويم إيالشنو مالت تملكتوا هذه الفائدة نعم أونم جزاك الله خير ستل بأن الله يسلط عليك كل شيطان رجيم አሁንም ወደ ወንድምህ ወይንም ደግሞ መልካም ወደ ዋለልህ አካል جزاك الله خير ስትል ምንድነው ቀስድ بألا يسلط عليك الله يطبقه كل شيطان رجيم شياطين الإنس والجن الله يطبقه እያልከው ነው ማለት ተመልከቱ هذه الكلمة الطيبة المباركة تقول አሁንም جزاك الله خيرا ስትል ማለት ነው بأن يبارك في رزقك رب العالمين አሁንም ይህንን ማዕና ያካትታል ማለት ነው جزاك الله خيرا ስትል መልካም ወደ ዋለልህ አካል ይህንን ማዕና ያካትታል ማለት ነው بأن يبارك الله በረካ ያድርግልህ ይጨማምርልህ في رزقك رب العالمين ያለማቱ ጌታ በርዝቅ ላይ ርዝቅ ይጨምርልህ የሚለው ማዕና በውስጡ ይዛለች ማለት ነው ተመልከቱ هذه الكلمة كلمة እጅግ በጣም አጠር ያለች ነች ነገር ግን በውስጡ ያለው ማዕና
እነዚህ ሁሉ ይካተታሉ ማለት ነው ጀዛከላሁ ኸይረን አሁንም ስትል ቢአን የጀዐለክ ባረን ሊዋሊደይክ ኢላ የውም ዲን ሱብሃንአላህ ላ ኢላሃ ኢላላህ ምን አይነት ከሊመቱን ጠይባ ነች በአላህ ሱብሃን ቢአን የጀዐለክ ትለዋለህ ማለት ነው አሁንም መልካም ይዋለልህን ሰው ጀዛከላሁ ኸይራ ስትለው ቢአን የጀዐለክ አላህ ያድርግህ እያልከው ነው ማለት ባረን ቢዋሊደይክ በእናት አባቶች በወላጆች ላይ መልካምን ከሚሉ ባሪያዎች አላህ ያድርግህ ሱብሃነ ረቢየል ዐዚም ኢላ የውም ዲን እስከ ቂያማቲቱ ወይም እስከ ትንሣኤ ቀን ማለት ላ ኢላሃ ኢላላህ نعم جزاك الله خير አሁንም جزاك الله خير ስትይ ይህ ማናም አለበት ቢያን تتبع سنة سيد المرسلين የአንቢያዎች ሰይድ የሆነው የመልእክተኞች መደምደሚያ የሆነውን የመልእክተኛውን ሱና መንገድ አላህ ይወፍቀ ያጽናህ ያልከው ነው ማለት ተመልከቱ قال إمام أحمد من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله نعم دين الإسلام مالتنا بتوحيد بعقيدة تهنسو بملكتنياو منجد سايفتر سايكنس سايجمر مالتنا اتبعوا ولا تبتدعوا تبرا يهنن تكبروا يموت والله لا شيخ إمام أحمد بن حنبل خير نقروش كله يزو موتان يالوت تملكتوا هذه الكلمة الطيبة جزاك الله خير يهنن ومثله يالو معنا قلت تملكتوا بوسطو ياكاتتون بارك الله فيكم يماتلو كالاتشو زهريونو جمراتشو እንድታለማመዱት ነው መላሳችሁ የምትሉን ካላችሁ نعم ይህ ሁሉ ማዕና አለው እንዲህ ብላችሁ ባላችሁበት በخير ነገር እንድትቀጥሉ ነው ማለት ነው አላማው የዛሬው ይሄ አጭር መልእክት ማለት ነው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال الرجل لاخي عند ሰው ለወንድሙ ካለ አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም جزاك الله خير الله خير من እንዳይክፈልህ ካለው فقد أبلغ في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم برقت يسو تلقون يهون يعني الثناء أدرس سؤال معناته يعني خلاص ما أدرك يالبت تلقون من ده أدرك ولت هالمعناته للزوان دمو لا إله إلا الله يقول عمر بن الخطاب هو الفاروق يقول لو يعلم أحدكم نعم يهننو يمفلق لو يعلم بيوق نورو أحدكم كنا أنت وسط أنداتشو ما له في قوله لأخيه عند سو مالته لون دمو جزاك الله خير مالت يالو معناون كمولا قدل عند أراد تهمس الدس فايدة وچن عيتنال نگر ግን ያለው ማዕና ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገልጦ ቢያሳየው ያለው ምንዳ የቂን ብሎ ቢረዳማ الذين يؤمنون بالغيب በሩቁ የሚያምኑ አልተባለም እውነት አማኝ ኮንክ የቂን ካለ نعم جزاك الله خير ያለው ማዕና በታውቅ ኖሮ لأكثرت منها ታበዛው ነበር ማለት ነው بعضكم لبعض ከፊሉ ለከፊሉ ማለት ነው نعم እኔም جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم እላለሁ ማለት ነው والله أعلى وأعلم ربنا يوفقنا الثبات على الإسلام والسنة